جبر کول تنگاوا استنبول و دریای رش ماسیه همسیه هی فرخن آنکو تیره خوامزن نبونه جالی وزارت کشتوکالیا ترکیه و بونی چیرا و جور ماسیه بماوه 10 روزان قدخه هاترا گهاندن. هر وقت آماجه کرن کو هگر نیچیرا وان جور ماسیان لگل وی روشه بردوام بکه اگر کو ماسیه همسیه یک جار جدریا رش و مرماره خلاص ببه. پرانیا ماسیگران جی لگل زیانین آبوری پشتوانی وی قدخینه و داخواست دکن کو اف ماوه قدخی هیدریشتر ببه. Hamsinin boyutu küçük diyor. Biyamın divê heta dawiya demsala nêçîra îsal girtina masiya hemsiyê bê qedexe kirin. Niha ji aliyê Marmarayê hemsî tên lê ew jî gelekî lawazin. Her wiha girtina wan hemsiyên lawaz ji xwe gune he. Her çiqas bo me sedema ziyanê be jî divê ev qedexe heta dawiya vê demsala nêçîrê berdewam bike. Bizim için iyi. هر وها ماسیگر آماجه دکن جبرکو ای سال لگور سالین بوری هوا هنکی درنگ جمدی ده دریان ده ماسی گلکی کمه و هگر خدخیم ویاوی نین راگهاندن اگر کو سالا به ده دریان ده هیچ ماسی نمینن جی. 10 günde de isterse 3 ay yasaklasın daha iyi. Îsal di destpêka Nêçîrê de jî di deryayên de masî gelekî kêm bûn. Her wiha ji ber hewaya germ, masî zêdetir daketin kurahiya deryayê. Ji xwe niha piraniya masiyên hemsiyê jî ferxikin. Ez piştgiriya vê qedexeyê dikim û hêvîdarim ku sala bê nêçîra masiyên gelekî bi berekettir derbas bibe. Sart hamsi yiyor, Çinokop hamsi yiyor. Ondan dolayı لگل قدخه نو ماسیگر آماجه دکن کو لترکیه بو نیچیره دوی ماسیه همسیه بسر 9 سانتیمان ربه. لبلی لحنک ولاتین لباکوری دریارش او آستا ماسیان حتی 7 سانتیمان داد که و او یک جی مترسیال سر تونبونا وی جور ماسیه زیده تردکه. جلوما دوی برپرسیار و حکومتین وان ولاتان بوریل برگرتنا وی مترسیه بیک و تی بکوشن.